A Peter Grumlsec je to taki problem, tak není cíla Grumlsec je naša mačerna firmanska kmutra była. Ale čo odlajo ona so tom Němcam najskere ona v těch Serbów v Radvoju so nejo cyle tak přiuzała, boh ja prawa snano. Also to ja nisem usliedić mowa, ale muta smo, ja som sa ta šec družka hotovala, a dokež moje starši nisu kvile meli, sem Japončece no večer, tek neni rynčcene s mojim hukepakom jova, sem spała po Andritzkec. Also tam jo neni Andritzcena jo Dilka bydliła, a neni rynčcena, a horka jo bydliła neni Grolmusec Cila. A když jo tady smo mu doža zalezli ze Hantušec Markuš, to ještě nikcežova, da se mu šec ona praši, nikdy ty poskač, nikdy tak neni Grolmusec budže jenčri zubič, drujčri zubič, a ponže so ona doža lenč. To sú šec také luštne věce boli. Mario Grolmusec tu ja nesem znała, taša je v koncentracijskim live oživljenja šišva, ale naša mačja ju znała. Ale da sem ja Erfurtče była, tam sú boli študovaní sotre, ki sú so mje, zakneni Mario Grolmusovoj prašeli, da sú pravi, wo kommen Sie her aus Radiborno, dort ist auch die Frau Grolmus Maria zu Hause, hat tak so zatem hat tam prašeli, hat ta sotra, ta Grolmusec, da jo jara rade tak kus večer špacirom chodživa, to ona šec od Radvoja, šec Bronjo, jo ona bežava špacirom. Ha ona je była ta firmanska kmutra od našej mačere. Also oni sú mieli tiež jen dobre svojbne pomier mje sobu. Ja plus vím, so je ta jara husto, když ona šec Bronjo špacirom šla, po mačere nimoši šla, so sú oni pon rozmoveli, ha činili. Da sú ta Lipsku rodžene. Hat tun tajo se Radvoju, tun vilu tak jako svoj huming ta utvariť se a muslu. Dokež to tajo šecerika o Grolmusec vila. No a tam se ta cila nucka budliva a Dilka im ta Andritzkec. A kajo to pon do Hantušec ruko šišvo najski šestih andre, oder za ta cila to nekak, dokež oni ta žane niko drujo nesu mieli. No, to so ta bloß te dwie holci boli. V Lipsku, ale te erfurtske sotry, ki sú študované boli, te sú tu Mariu Grolmusec znali. A naša, to še co ja blúz pravič, naša mača šec jara zrudna bola, ona jo, naša mača jara vuboka kšeščanka bola, ale ona to nejo zrozumič mova, so jo so Alois Andritzki jo zbužne praju, ha vote Grolmusec Maria, vote ten nejo nichtu ničo praju. Džakva ne bojo so to zmenivo, ha oni neke tež jara vote Mariji Grolmusec Rycza, však je radvorska šula tej, also Grolmusovoj mjeno nose, ale tak chcemo pravič před nekak 5 letami, to je so jara malo, dokež je naša mač praviva, ta jo genau teko vele přečerpiva, kajž Alois Andritzki, abo šiki sú tam v tem Dietrich Bonhoeffer, abo ki sú tam v tem koncentracijskim live živi boli. A ona je praviva zato, že jo ona do jednej komunistickej strony zastupiva, to ešte nejo žana příčina za moju nabok sunemo. To je naša mač mi stajne pravi, keď ona pravi, to sú vúboko kšeščanské ľudia boli, a to netrichy, za sú te jenojš, also so komunizmy, to je druje, to je hinak było. To naša mač mi šece pravi, to je jara hulke kruhy na tých Grolmusec država. Ale kajo sa to zrchtvalo, to ja neviem, dokež moja vôka, to je narodžena Smolic, Šramic, rodžena, a náš džet Smova, a sú šec tam v Radvoju živí boli, ale kasovým tým počatým Grolmusecam krneli, že ona pontež po nás kmuciva, to ja jac neviem, što je to tam bylo. Škoda, lieber so prede naši mačeri prašet.